Ndabasuhuje kandi mbifurije gukomeza kugira ibihe byiza mwe mwahisemo kurikira gahunda za Lemigo TV. Mwahisemo neza n'umwanya makuru mu Kinyarwanda. Aya makuru haraza kwibanda ku ngingo z'ingenzi zikurikira. Inzobere mu bya politike ziravuga ko kuba abaturage basaba guhindura itegeko nshinga ari uburenganzira bwabo cyane cyane iyo babifitiye ishingiro. Naho ikigo cy'igihugu cy'ubuhinzi Rwanda Agriculture Board kiravuga ko guteza imbere ubuhinzi bw'igihingwa cy'ibijumba by'ibara rya orange nk'igihingwa ngandurarugo bizafasha abaturage bo mu bihugu 11 byo ku mugabane wa Afurika gutera imbere ndetse no kugira imirire myiza. Hanze y'u Rwanda mu Burundi kuri wa kabiri wari umunsi wa gatatu w'imyigaragambyo y'abadashyigikiye ko Perezida Pierre Nkurunziza yamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu mu matora y'umwaka wa 2016. Imyigaragambyo yatangiriye mu mujyi wa Bujumbura ubu none yageze no mu ntara ya Gitega. Agataho Sylvestre Ntibantunganye wigeze kuyobora iki gihugu yasabye Perezida Petero Nkurunziza kutiyamamaza mu rwego rwo kubungabunga amahoro n'umutekano. Muri Nepal ho nyuma y'iminsi 3 iki gihugu kibasiwe n'umutingito, ubu abaturage barashinja ubutegetsi buriho kuba ntacyo bubafasha kugeza ubwo abagera ku 4,000 bahitanywe n'uyu mutingito. Bahaye ikaze ku makuru ku buryo burambuye. Tuhere ku makuru arebana n'u Rwanda. Mu gihe bamwe mu baturage bakomeje kugaragaza ko bashaka ko zimwe mu ngingo z'itegeko nshinga zahinduka hagamijwe ko Perezida Paul Kagame akomeza kubayobora, zimwe mu mpuguke mu bya politika mpuzamahanga ziravuga ko igihe abaturage bafite ibyo bashingiraho basaba umukuru w'igihugu gukomeza kubayobora ari uburenganzira bwabo. Ikindi ngo guhindura itegeko nshinga ntabwo ari igitangaza. Fulgence Hakizwera hafite inkuru irambuye. Nubwo manda y'umukuru w'igihugu Paul Kagame uyobora u Rwanda kuri ubu itararangira, bamwe mu baturage bakomeje kugaragaza mu magambo no mu nyandiko ko bashaka ko itegeko nshinga u Rwanda rugenderaho kuri ubu ryavugururwa, cyane cyane ingingo y'101 ibuza umukuru w'igihugu kurenza manda 2 igahindurwa. Iyo uganiriye n'ababivuga bakubwira ibitandukanye, ariko byose bihuriza ku kuba bafite iterambere mu nzego zose, ibintu ngo batigeze babona igihe Paul Kagame atari yakabayoboye. Paul Kagame ngira ngo ngiye nkubwiye ngo nize amashuri 5 yibanze, urabona kano ga telefone nzi kuvugira ku cyongereza, nzi no kwandika WhatsApp, nkavugana n'uri mu mahanga, ariko wari uriho mbere ntabyo nigeze mbona ngezaho. Nari ndwaye amavunjo, urabona ko n'umusaza usobanutse, sinzi nimbure ko n'ipano yanjye ifite umukunzi. Ibyo ndabikesha Paul Kagame n'ingabo ze yayoboye. Ntabwo nyiri umutebo ku gikwesheni, ahubwo ubu ngubu ndi umunyarwanda wujuje ibyangombwa 5 kuri 5. Ibi byose dufite yabidayari nkoraho ngira gute mbikesha we, nubwo wenda atari wamaye igishoro, ariko no kuba ndiho no kuba ngize gute mbikesha Paul Kagame. Hari ikintu yakoze kinini, imihanda myiza murayibona, abantu umutekano murawubona, nawuhungabana nawugira gute, tuba twumva aho tugenda hose dufite amahoro, kuko twumva Paul Kagame ni umubyeyi mwiza. Nta wundi tuzi, nta no twumva uziyamamaza wundi, si tuzi uzaza kwiyamamaza niba azaturuka manga cyane niba ari umunyarwanda. Ako naba ari muzehe nyine tuzamutora, kuko ndakeka abanyarwanda hafi ya twese turamwemera nk'umusaza wacu. Ubwo ntazi sinamutora, yatorwa n'abamuzi. Twebwe tureba kuwo twabonye baya masaha ari we tubona uduhagarariye. Ubu turiho kubwe kuko nawe aravuga ati aba ni abaturage banjye, za miliyoni 12 aba ni abaturage banjye nyoboye. Inzobere muri politiki zivuga ko kuba abaturage bafite ibyo bashingiraho basaba ko umukuru w'igihugu aguma ku butegetsi ngo bafite ishingiro, kuko nubundi uwo baba bakeneye ngo nubakorera ibyo bifuza kandi bibafitiye umumaro. Haribazwa niba abagennye manda 2 barabonaga ko zihagije ku muntu nka Paul Kagame wari umaze nubundi kugaragaza ibikorwa by'ubutwari. Dr. Venuste Karambizi ni inzobere mu bya politiki ku mibanire mpuzamahanga, akaba n'umwarimu muri kaminuza yigenga ya Kigali iyerika. Ibi ni byasobanura niba mu Rwanda rwari ruvuye muri genocide rwose rwumva rumeze nabi, bavuga ati abaperezida batwagize bagiye bacunga nabi, tugira n'intambara, tugira muri genocide, reka tutange manda 2. Ariko byarabonetse nyuma y'imyaka 20 n'ingahe babona Perezida Paul Kagame acunze igihugu neza, n'umuntu udasanzwe, arakora neza cyane, batari ko cyagikorera twagihindura tukamwongerera umwanya wo gukora, agakomeza akadukorera, agakorera igihugu cye.
icyo bamwe bagenderaho bavuga ko ntawe ukwiriye kurenza manda ebyiri ari umukuru w'igihugu ngo nuko biri mu itegeko nshinga bamwe bafata nk'iridakwiriye kunyeganyezwa nubwo nta wakwirengagiza ko ari naryo amategeko yose ashamikiyeho. Dr Venute Karambizi, inzobere mu bya politiki, avuga ko nta gitangaje kiri mu guhindura itegeko nshinga mu gihe babona ko icyo bagiye guhindura gifitiye inyungu abaturage. Ni ukuvuga ngo igamije kugira ngo abanyagihugu bagere ku nyungu zabo, nacyo bituma iyo bibaye ngombwa kuhinduka igomba guhinduka. Aho ndagira ngo mbe mvuguruje hakiri kare abantu bavuga ngo constitution ntikorwaho bakayibona nk'ikintu cy'ikigwamana kigomba gusengwa. Oya, ni igikoresho gikomeye cy'icyubahiro cyo kubahwa, ariko bibaye ngombwa kirahinduka. Icyangombwa ni uko abanyagihugu bagera ku nyungu zabo bagomba kugeraho. Niba naho ari bibeshye cyangwa batanonosoye baragenda bagahindura constitution. Niba babona ari inyungu batashyizemo bayishyiramo, kukigamijwe gikuru ni inyungu z'igihugu, ntabwo ari igikoresho cy'icungamari kiniki nako cy'icunga gihugu kiniki. Babishyira mu nyandiko cyangwa bakabigaragaza mu ruhame ko bifuza ko umukuru w'igihugu akomeza kuyobora, ubwe ntarabihakana cyangwa ngo abyemere. Ariko mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru hari ku itariki 2 z'uku kwezi kwa kane, umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame yasabye abamusaba kuguma ku butegetsi n'abamusaba kubuvaho bose kubitangira ibihamya kugeza babimwumvishije. Ahamye ko itegeko nshinga rigomba guhindurwa n'abaturage kuko ngo ari bo baryishyiriyeho. Iri tegeko nshinga ryashyizweho n'abaturage, rishobora guhindurwa n'abaturage. Turatekereza ko hashobora kuba ikindi kintu kitari icyo twatekerezaga. Guhindura itegeko nshinga cyane cyane muri Afurika hari ababifata nk'uburyo bwa bamwe mu kwikubira ubutegetsi, cyane ko abenshi ngo baba barabugezeho babwambuye abandi nyuma bagategura amatora kandi bakayatsinda. Nyamara hagendewe ko demokarasi ari ubutegetsi bw'abaturage bushyirwaho n'abaturage kandi bugakorera abaturage. Hari ingero z'ibihugu bikomeye byagiye biha amahirwe abayobozi babyo ngo bakomeze kuyobora kuko bayoboye mu nyungu z'abaturage, cyane ko uwo mwanya umwe n'ubundi bose atari nako bawusimburanaho. Fulgence Hakizwera, Lemigo TV. Fulgence Hakizwera turamushimiye kuri iyo nkuru. Dukomeje mu yandi makuru, mu nama y'impuguke ku bushakashatsi bwo gutubura imbuto no gufasha no kureba uburyo hakongerwa umusaruro ufasha abaturage kwiteza imbere. Ikigo cy'igihugu cy'ubuhinzi Rwanda Agriculture Board cyavuze ko guteza imbere ibijumba bifite ibara rya orange nk'igihingwa ngandurarugo bizafasha abaturage bo mu bihugu 11 byo ku mugabane wa Afurika kwiteza imbere no kugira imirire myiza ikomoka ku ntungamubiri ibijumba by'ibara rya orange bifite. Edi Mwerekande afite inkuru irambuye. Impuguke mu bushakashatsi ku gihingwa cy'ibijumba ziturutse mu bihugu 11 byo muri Afurika bari mu Rwanda, aho barebera hamwe uko icyo gihingwa cyatezwa imbere kigafasha abaturage kugira ubuzima bwiza, haba mu mirire ndetse no ku isoko ry'u Rwanda cyangwa ku isoko mpuzamahanga. Dr Muhinda Jean Jacques ni umuyobozi mukuru w'ikigo cya leta gishinzwe guteza imbere ubuhinzi n'ubworozi, avuga ko u Rwanda rumaze gutera imbere muri icyo gihingwa cy'ibijumba bikungahaye ku ntungamubiri ugereranyije n'ibindi bijumba byari bisanzwe. Aha arasobanura impamvu leta y'u Rwanda yashyize imbaraga muri iki gihingwa, haba gushishikariza abanyarwanda kugihinga ndetse no kugikoraho ubushakashatsi. Guteza imbere biriya bijumba bikungahaye mu ntungamubiri, ibi bijumba twita orange fresh sweet potato, biriya bifite ibara rya orange cyangwa se ry'umuhondo, bikungahaye mu ntungamubiri ya vitamine nk'uko mubizi. Cyiza cy'ibijumba nka biriya ndetse n'ibindi bijumba dusanzwe duhinga nuko bigira uruhare mu kugabanya imirire mibi ndetse no kurushaho guteza imbere imirire myiza n'imibereho myiza y'abahinzi muri rusange. Nubwo abaturage bari gukangurirwa iki gihingwa, muri iyi nama iri kurebera hamwe uburyo hakorwa ubutubuzi bw'imbuto ndetse no guteza imbere ibindi bihingwa bifite intungamubiri yafasha abaturage bo muri ibi bihugu kugira imirire myiza yakungahaye kuri za vitamine. Ubushakashatsi ngo maze gukorwa kuri iki gihingwa cy'ibijumba bifite ibara rya orange buremeza ko ubwoko bw'ibijumba bwera vuba, ni ukuvuga inshuro 2 mu mwaka. Ikaba ariyo mpamvu Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi yashyize imbaraga mu butubuzi bw'imbuto ndetse no kwigisha abaturage uburyo bakwiteza imbere binyuze muri iki gihingwa. Ariko se ubwoko bushya bw'ibijumba bwa butanga uwe musaruro ugereranyije n'ubijumba byari bisanzwe? Nibyo umuyobozi mukuru wa RAB asobanura.
mu gihe byeze neza ibijumba tugira moyenne ku rwego rw'igihugu nka toni 20 toni 20 zingahe kuri hegitari, ariko hari abahinzi bakijyambere bamaze nka za Rulindo, za Muhanga, za Ruhango bazamuka bakageza kuri toni 30 kuri hegitari, kuko urabona iyo usaruye ibijumba binini birumvikana ko ubuso bwa hegitari havaho umusaruro mwinshi. Ikindi cya gatatu bitaniyeho n'ibijumba bindi bisanzwe nuko byo none ibijumba biberanye n'abanyenganda. Kiba kigamijwe rero mu nama nk'ingiyi ni ukugira ngo harimo haragwanirwa by'umwihariko gushiraho systeme y'ubutubuzi no guhanahana imbuto kugira ngo bibe yagera ku bantu benshi bashoboka. Dr. Sam Namanda akomoka mu gihugu cya Uganda, akaba akorera ikigo mpuzamahanga giteza imbere igihingwa cy'ibijumba. Avuga ko guteza imbere ubutubuzi bw'igihingwa cy'ibijumba bifite ibara rya oranje bifasha abaturage kugera ku iterambere ndetse no kubigisha uburyo bwo kubihunika bakoresheje umucanga, kandi ngo bikaba bikozwe mu buryo bw'umwimerere ku buryo ibyo bijumba bishobora kumara nibura igihe kirekire. Ubusanzwe mu Rwanda ibijumba byafatwaga nk'igihingwa ngandurarugo ku buryo bitari bisanzwe bigera ku isoko ryagutse ry'ibihingwa ngengabukungu, ariko kugeza ubu ngo ibijumba by'ibara rya oranje uretse kuba bikungahaye ku ntungamubiri bikaba bikenerwa no mu nganda, aho bikurwamo ibicuruzwa bitandukanye bishobora no koherezwa ku masoko mpuzamahanga. Edi Mwerekande, Lemigo TV. Myani makuru, mu gihe habura iminsi mike u Rwanda n'isi yose muri rusange byizize umunsi mpuzamahanga w'ubwisanzure bw'itangazamakuru, umunsi wizizwa tariki 3 z'ukwezi kwa gatanu. Bamwe mu banyamakuru bo mu Rwanda baravuga ko bagihura n'imbogamizi mu gihe baba bari mu kazi kabo ka buri munsi. Bonfils Munezero yaduteguriye inkuru ikurikira. Mu gihe mu Rwanda ndetse no ku isi hitegurwa kwizihiza umunsi mpuzamahanga w'ubwisanzure bw'itangazamakuru, umunsi wizihizwa tariki ya 3 Gicurasi, u Rwanda narwo ruri mu bihugu byemera ko itangazamakuru rifite ubwisanzure rigira uruhare mu guhindura imibereho y'abantu, aho usanga mu Rwanda ubwisanzure bw'itangazamakuru bushimangirwa n'itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda ryo mu mwaka wa 2003 riri mu ngingo ya 33 n'iya 34. Ubwinshi bw'ibitangazamakuru mu Rwanda biri mu byatumye abaturage bisanzura bavuga ibibazo byabo, baba abaturage basanzwe, baba abatunzwe cyangwa bakora bigoye umwuga w'itangazamakuru. Bemeza ko hari icyahindutse mu mikorere n'imikoranire mu mwuga w'itangazamakuru mu Rwanda. Mbere na mbere ubwisanzure bw'ubwabwo ni ikintu kigoye cyane, kuko kugira ngo ubone igipimo cyabwo ntabwo ari ikintu cyoroshye, ariko iyo witegereje wavuga yuko hari intambwe igenda iterwa. Mbere na mbere kuba abanyamakuru bisanzura, wenda nkanjye nihereyeho iyo mvuga nisanzuye nta kintu kijya kinzitira, gusa nyine nkamenya yuko nkakoresha ubunyamwuga mbere na mbere, kuko nanone ubwisanzure wenda impamvu abantu bavuga bati mu Rwanda nta bwisanzure buhari no mu mahame y'itangazamakuru abarisobanuye cyangwa baryize, ntabwo ari uko umunyamakuru avuga icyo ashaka, ahubwo ni uko umunyamakuru avuga igihari ariko gifitiye inyungu abaturage, kandi mbere na mbere inshingano y'umunyamakuru ya mbere ikaba kuvugisha ukuri. Gusa harashobora kuba hari ibibazo byagiye bigaragara, wenda abanyamakuru bagiye bazira ibyo bavuze wenda mu gihe cyashize byagiye bigaragara, ariko kuri jewe mbona mu by'ukuri ubu ngubu hari intambwe yatewe, nubwo byo hari aho ugisanga wenda abantu bavuga bati ni ukwigengesera. Mbona ubwisanzure bw'itangazamakuru hari intambwe igenda iterwa, kubera ko tukiri no ku ntebe y'ishuri mu itangazamakuru twajyaga twumva ku maradiyo cyangwa se mu bitangazamakuru naka ngo kanaka yafunzwe kubera inkuru iyi n'iyi yakoze, ariko muri iki gihe nibaza ko nta munyamakuru ugipfa gufungwa. Bitewe n'iki? Bitewe n'ubuvugizi bugenda bukorwa. Muzi ko kuri ubu hashyizeho urwego rw'abanyamakuru bigenzura. Iyo ni intambwe wavuga ko yatewe mu bwisanzure bw'itangazamakuru, gusa sinavuga ko ari 100%. Nubwo mu Rwanda ubwisanzure bw'itangazamakuru buri kugenda buhinduka neza, aba banyamakuru bakomeza bavuga ko hakiri ibibazo bahura nabyo, birimo kutabonera umushahara wabo ku gihe, ndetse no kuba hakiri abantu batera ubwoba abanyamakuru mu gihe bari mu kazi kabo, ndetse no kurushywa kugira ngo bagere ku nkuru. Kuri ubu ngubu ubona inzego za leta zitakivanga cyane mu bintu by'itangazamakuru nk'uko mbere byari bimeze. Mbere habagaho iterabwoba, wakwandika nk'inkuru ukumva nk'abantu, yego n'ubu wenda bishobora kubaho, ukumva abantu baraguhamagaye utazi abari bo bakagutera ubwoba, cyangwa wakwandika nk'umuyobozi ari ibintu yakoze bitari byo, cyangwa wavuga nk'inkuru akagutera ubwoba, akavuga ngo ese ngo mbega hakabaho ibintu byo kugutera ubwoba. Njyewe ntago byigeze bimbaho, ariko hari bagenzi banjye nzi byagiye bibaho,
cyangwa njyewe icyo nahamya cyambayeho ni ukurushywa kugera ku nkuru. Fred Muvunyi, umuyobozi mukuru w'urwego rw'abanyamakuru rw'igenzura mu Rwanda, avuga ko icyo uru rwego rwishimira muri uyu mwaka ari uko kugeza kuri uyu munsi nta munyamakuru n'umwe ufunze azira akazi ke ka buri munsi. Uyu mwaka tugiye kwizihiza umunsi mpuzamahanga w'ubwisanzure bw'itangazamakuru. Hari intambwe tubona yatewe mu gihugu cyacu, cyane cyane aho amavugurura y'itangazamakuru yatangiye kuba guhera muri 2011 kugera muri 2013 hasohoka amategeko mashya y'itangazamakuru. Uyu mwaka ubona yuko icyo tubona twe twishimira nuko nta banyamakuru tugiye kwizihiza uyu munsi bari muri gereza bazira umwuga w'itangazamakuru. Ni ikintu burya gikomeye cyane. Abanyamakuru icyo twababwira nuko bakwiye icyambere gukora akazi kabo mu bwisanzure, ariko kandi mu buryo buri responsible, mu buryo bwita no ku mibereho y'abandi bantu, badahutaza abo batangazaho amakuru cyangwa se bakuraho amakuru. Ntekereza yuko ari ikintu gikomeye cyane gukora mu bwisanzure, bazirikana ko hari n'abandi bakeneye ubwisanzure batagomba guhutazwa. Ahasigaye muri rusange ibyo bakora byose buri ubwisanzure ntabwo ari ibintu byanditse gusa, si ku mpapuro, si mu mategeko, ahubwo bikwiye kuba bihera muri wowe imbere, ukumva yuko ugomba kwisanzura. Twese Imana yaturemanye ibyo nakita equal opportunities cyangwa se n'uburenganzira bumwe. Abantu rero n'abanyamakuru bakwiye kuba ba mbere bo kubuharanira. Ibitagenda neza baze dufatanye turebe uburyo byashyirwa ku murongo, kuko twese nidushyira hamwe tuzabishobora. Ubwisanzure ntabwo busabwa, ubwisanzure buraharanirwa. Imiryango mpuzamahanga ku isi ikora ibyegeranyo ku bwisanzure bw'itangazamakuru ikunda kenshi gushyira u Rwanda ku myanya ya nyuma. Leta y'u Rwanda yo ivuga ko ibyo byegeranyo itabyemera kuko ababikora baba bafite izindi ntego bagamije. Bonfils Munezero, Lemigo TV mu mujyi wa Kigali. Bonfils Munezero harakoze kuri iyo nkuru. Reka dukomeze no mu yandi makuru avugwa mu Rwanda. Mu gihe leta y'u Rwanda amategeko mpanabyaha nta tegeko rihana ibyitwa amarozi, bamwe mu baturage bo bavuga ko amarozi busanzwe abaho, gusa ngo kubona ibimenyetso urega yajyana mu butabera ntago ari ibintu byoroshye. Bamwe mu banyamategeko nabo bavuga ko iki cyaha kidahanwa mu Rwanda, gusa ngo ibyitwa uburozi bw'ubutamikano byo birahanwa n'amategeko. Ngabonziza Kizima Joera afite inkuru irambuye. Mu gitabo cy'amategeko mpanabyaha y'u Rwanda nta tegeko rihana icyaha cy'amarozi ribamo, cyane ko iki cyaha nta bimenyetso bifatika byatuma kijyanwa imbere y'amategeko. Ubwo Lemigo TV yaganiraga n'abaturage bo mu murenge wa Rwezamenyo, bavuga ko iki kibazo cy'amarozi kibaho koko, cyane ko mu minsi ishize mu murenge wa Gitega ibi byabayeho, aho amasafuriya, indobo ndetse n'ibindi bikoresho byo mu rugo byasimbukaga biva mu rugo rumwe bijya mu rundi. Ibi bamwe bakaba baravugaga ko ari amarozi cyangwa amagini nk'uko babyitaga. Kalisa Jean utuye mu murenge wa Rwezamenyo avuga ko ubundi habaho umurozi ndetse n'umupfumu, kuko umurozi we aroga byo kwica, naho umupfumu akavuga ibizaba cyangwa se ibyabaye. Akavuga ko amarozi ariho, aho atanga urugero rwo mu murenge wa Gitega. N'abantu bagenzi bacu kandi barabikora kandi babaho. Uburyo babikora, aba umurozi akaba umupfumu akaba n'umurozi. Hano nakubeshe nta hantu byabaye hano mu Gitega, nta metero 20 zihari, ibirometero 20 bihari, nta kujyana n'inzu barayihunze baragiye banyirayo. Jewe nabyiboneraga n'amaso yanjye, ubutebo buguruka, ubugari babusonga bukabura, banyirinzu bagahunga mu nzu, ibiryo babitetse bakirukanka bakagenda bakajya muri resitora, no muri resitora bikikaraga. Ubu urumva n'uburozi bari babohereje. Ashaka no kubaga ihene akaryamo akanyama kamwe kugira ngo akwerekane ko wowe uri igitambo imbere ye. Nyamara nubwo bamwe muri aba baturage bavuga ko amarozi abaho, abandi bavuga ko aho batuye nta marozi bahabona. Uretse ibiherutse kubera ku Gitega, abenshi bemeje ko ari amarozi. Gusa ngo kuba nta tegeko rihana iki cyaha cyo kuroga bikaba bikiri ikibazo. Ino street rero ya Bijgogo yacu ntago bavuga ngo harimo uburozi,
uburozi cyese ko bamwe bavuga ko mu biryogo haba uburozi ariko njye nta burozi nari nahabona imyaka maze nta burozi navukiye hano nakuriye hano ariko sinabona uburozi umuntu ngo yapfungukana akayamurozi kandi nta n'igihamya yamurozi nta gihamya wabona kuriya muntu wagiye ku mupfumu amuvure ashobora no kumubwira umuntu wamurozi kubera niwe uba waramukijije akamwereka n'indwara arwaye yashobora kubana n'ubushobozi akamubwira umuntu wakuroze n'uriye kabisa uburozi burahari. Ku ruhande rw'abanyamategeko bo bavuga ko iki cyaha nta tegeko rigihana mu gitabo cy'amategeko mpanabyaha y'u Rwanda. Uwayo Jefta ni impuguke mu by'amategeko. Ku murongo wa telefone asubiza ibibazo by'umunyamakuru wa Lemigo TV avuga ko ubundi amarozi asanzwe ahanwa n'amategeko, gusa akavuga ko ibidahanwa ari byo bita amagini kuko nta bimenyetso bifatika bigira. Nkamwe nk'abanyamategeko niki mutekereza ku ngingo ivuga ko nta abantu badahana abakora ibikorwa by'uburozi? Amarozi ubundi arahanwa, amarozi asanzwe ariko bihanwa mu rwego rw'ibyo twita administration. Iyo hari umuntu ibintu bishobora kumwica, iyo ibintu bishobora kumwica cyangwa se byica, icyo gihe icyo ni icyaha gisanzwe gihanwa n'amategeko y'u Rwanda. Muri code penal birimo rwose wabishaka nuko wenda ubu ngubu itanyegereye, icyo ni icyaha gisanzwe gihanwa. Ariko ibidahanwa ni ibi bita ngo niyo ari amagini, ugasanga abantu baravuga ngo umuntu ateza undi ibintu by'amahembe, ibintu biri magike bidashobora kuboneza ibimenyetso. Ibyo ntabwo bavuga ngo ibihanwa, ariko ni ibintu utanakwiye gushyira mu itegeko kuko ni ibintu biba bitabonera ibimenyetso. Ntabwo rero byahanwa, kuko ntibabona uko ubishinja umuntu runaka. Hari itegeko ry'ibimenyetso dufite aha ngaho ko ibimenyetso bitangwa, ariko usanga itegeko rirekura uburyo bwose bwo gutanga ibimenyetso umuntu yabukoresha. Ntabwo ari ikibazo rero, ntabwo bitandukanya ngo iri tegeko rijyeho biri ngombwa itegeko rijyaho cyangwa se ingingo nk'uko iki ngicyo waroye cyo kuvuga ngo code penal, ese babona n'ingingo runaka ihana iby'amarozi, yego birahanwa. Ariko noneho kuvuga ngo guhana ibintu magike ntabwo wabona uko bisobanura mu itegeko. Njye ku bwanjye numva utabona uko bisobanura mu itegeko ngo uvuge ngo ingingo runaka iteganya ko uzakubitisha undi amahembe, uzateza undi, uzakubitisha undi nkuba. Ibyo bintu ntabwo byahanwa kubera ko nta bimenyetso uwo uvuga ko yakora icyaha nta bimenyetso ashobora kubona yerekana rwose kuvuga ko ibyo bintu bibaho. Mu Rwanda ikibazo cy'amarozi gitangiye kugaragara, aho bamwe mu baturage basaba ko hajyaho itegeko rihana abarozi ku mpande zombi, haba amarozi y'amatererano bita amagini cyangwa amarozi bashyira mu biryo cyangwa ibyo kunywa bakunze kwita amatamikano. Boga Sebushishi, Lemigo TV. Ubwuzu bw'umuryango, uburyohe budasanzwe, ubwiza buvanze n'ingano nyafurika, itandukaniro utasanga ahandi. Spaghetti Silva wayisanga mu masupamaketi cyangwa mu maduka yose akwegereye. Spaghetti Silva. Ladies, dore ibanga rikwiye aba ladies nyabo, uwambaye neza agira agaciro.
Je te promets shop ije ari igisubizo cy'iryo banga. Je te promets shop ni iduka ryabigize umwuga ricuruza imyambaro yose y'aba ladies n'ibijyana nayo. Je te promets shop musanzwe mumenyere mu turiko wo kwa Rubangura muri etage ya 3 ubu yabafungura agence ku Gisozi mu isoko ry'imyenda. Je te promets shop dore ko wasanga imyenda yacaguwe karite ya mbere harimo nk'amakanzu yo muri office ndetse no gusohokana mu minsi mikuru, amaveste, amashakoshi, inkweto z'amoko menshi kandi zitandukanye, udutop. Dore ko iyo myenda yose arivaje caguwa karite ya mbere. Uwifuza ibindi bisobanuro muri Je te promets shop yaba yo mu mujyi kwa Rubangura cyangwa yo ku Gisozi yaduhamagara kuri nimero zikurikira 0773707969 cyangwa se 0784503418. Oh là là, je te promets shop. Reka aya makuru yo mu mahanga tuyahere mu karere. Ni mu Burundi duhera aho kuri wa kabiri wari umunsi wa gatatu w'imyigaragambyo y'abadashyigikiye ko Perezida Petero Nkurunziza yitoza amatora y'umukuru w'igihugu, amatora azaba mu kwezi kwa gatandatu. Amakuru aturuka i Burundi aravuga ko imyigaragambyo yageze no mu bimwe mu bice by'intara nko mu ntara ya Gitega, gusa abashinzwe umutekano bagerageje gukumira bavaga mu ntara berekeza Bujumbura mu murwa mukuru. Mu gihe imyigaragambyo ikomeje, igipolisi kirakoresha ibyuka biryana mu maso, amazi n'amasasu mu rwego rwo kwirwanaho gitatanya bigaragambya, ariko nabo bakabatera amabuye. Abasirikare nabo bakaba bagaragara hirya no hino mu mijyi. Ibitangazamakuru mpuzamahanga biravuga ko abantu 5 ari bamaze kugwa muri izi mvururu zatangiye mu mpera z'icyumweru gishize, ubwo ishyaka CNDD-FDD ryatangazaga ko Perezida Petero Nkurunziza azongera kwiyamamaza nk'umukandida mu matora y'umukuru w'igihugu. Kuri wa kabiri, umuvugizi wa Perezidanse y'u Burundi Wiri Nyamitwe yabwiye ibiro ntaramakuru by'Abafaransa AFP ko abigaragambya batazaca intege abashyigikiye Nkurunziza ndetse ashinze abigaragambya kwitwaza intwaro. Hagati aho, umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye Ban Ki-moon wayohereje intumwa ye mu Burundi. Iyo ntumwa ni Said Djiniti, asaba impande zombi kureka imvururu no kwirinda amagambo y'urwango anasesereza. Igipolisi cyo kiravuga ko abantu 37 barimo n'abashinzwe umutekano baba barakomeretse. Umubare byumvikana ko bavuga ko abakomeretse ku ruhande rwa polisi ari bo benshi. Reka ariko n'ubundi tugume mu Burundi. Wahoze ari perezida w'iki gihugu Sylvestre Ntibantunganya yasabye Perezida Petero Nkurunziza kutiyamamaza amatora y'umukuru w'igihugu ateganyijwe mu kwezi kwa gatandatu mu rwego rwo gukomeza kubungabunga umutekano n'amahoro. Inkuru ya NTV mu ijwi rya Ngabonziza Kizima Joel. Ku itariki 23 Kamena uyu mwaka nibwo mu gihugu cy'u Burundi bazatora perezida uzakiyobora. Ariko muri amezi 2 abaturage bari mu myigaragambyo ndetse hanagaragara ibikorwa by'ihohoterwa. Abaturage ntibifuza ko usanzwe ari Perezida Pierre Nkurunziza yiyamamariza indi manda ya gatatu. Turababwiye ko nibajyaho n'ingufu bazavaho n'izindi. Ishyaka riri ku butegetsi kuri wa gatandatu nibwo ryatangaje ko Pierre Nkurunziza aba umukandida urihagarariye uzahangana n'andi mashyaka. Pierre Nkurunziza akaba atarakurikije ibisabwa n'itegeko nshinga ry'u Burundi ndetse n'amasezerano yo muri Arusha yasinywe ku tariki 28 Kanama 2000 yemeza ko perezida w'u Burundi yemerewe kuyobora iki gihugu bitarinze manda 2. Ariko abayobozi b'ishyaka riri ku butegetsi bavuga ko yemerewe indi manda ya gatatu kuko manda ya mbere yashyizwe ku butegetsi adatowe n'abaturage ahubwo ashyizweho n'abanyamategeko. Manda ye ya mbere ntabwo yari yatowe n'abaturage, bivuze ko manda ye ya mbere yari yatowe n'abarundi, yari yo mu 2010. Amakuru avuga kuri Nkurunziza nuko ibyo bagenderaho we n'ishyaka rye bidakwiye. Mu kiganiro na NTV, wahoze ari perezida w'u Burundi Sylvestre Ntibantunganya yavuze ko Nkurunziza akwiye kureka kwiyamamariza ku mwanya w'ubuperezida mu rwego rwo kubungabunga amahoro mu gihugu cye. Itegeko nshinga ryacu rirumvikana, n'isonye ibyemezo byafashwe muri Arusha nabyo birumvikana. Ntago amahoro n'umutekano bikwiye gukinishwa.
Ntibantunganya yayoboye igihugu cy'u Burundi kuva tariki 30 Nzeri 1994 kugeza tariki 25 Nyakanga 1996. Nyuma y'urupfu rw'uwari Perezida Cyprien Ntaryamira wapfuye yarashwe mu ndege ari kumwe n'uwari Perezida w'u Rwanda Juvenal Habyarimana, bombi bakasiga ubuzima mu 1994. Ngendeye ku itegeko nshinga ntimwemerere Perezida Pierre Nkurunziza kuba umukandida wiyamamariza kuyobora bwa gatatu igihugu. Tugomba gushyiraho imbaraga mu guhagarika ibyemezo byose bishobora gutuma haba umutekano muke mu gihugu. Ubwo Perezida wa Tanzania Jakaya Kikwete yagiraga uruzinduko mu gihugu cy'u Burundi, yavuze ko atazabura icyo akora mu gihe u Burundi bumukeneyeho ubufasha. Reka ariko n'ubundi tugume kubirebana n'u Burundi, aho mugenzi wacu Justin Kayiranga dukusanyirije bimwe mu byagiye bivugwa n'abanyepolitike baba ab'imbere mu gihugu, no kuvuga mu Burundi ndetse n'abo hanze yabwo, bavuga ku kibazo cy'umutekano muke cyangwa se no ku bibazo bijyanye no kuba Petero Nkurunziza yakongera kwiyamamaza amatora y'umukuru w'igihugu. Kugeza ubu ikibazo cy'amatora mu gihugu cy'u Burundi gikomeje kuba ihurizo. Ibi biraterwa nuko hari bamwe mu Barundi batemerana gato ko wari usanzwe ayobora iki gihugu Petero Nkurunziza yakongera kwiyamamariza kubayobora. Iyo witegereje biri kubera muri iki gihugu, hari aho ushobora kwemeza ko byavamo n'intambara, ahanini bitewe n'uburyo ki ubona badashyigikiye ko Nkurunziza yakomeza kuyobora, bakomeje kwirara mu mihanda bamagana cyane ko uyu Petero Nkurunziza ugiye kuzuza manda ebyiri yakongera kwiyamamaza ngo ayobore u Burundi. Imanda ya gatatu nikurikije amategeko. Umukuru w'igihugu yagize manda zibiri, yarahiye kabiri. Ubu dukeneye yuko haba amatora meza, abanyagihugu bakitorera ubatwara atamusugumano, atabusuma bubayemo. Umukuru w'igihugu aserukira abanyagihugu, ntashobora kwigira kagarama ruganda ngo abanyagihugu bavuge nawe ngo bavuguruze, ntibishoboka. Impunzi z'Abarundi nazo zikomeje kwiyongera mu bihugu bitandukanye. Abana bari kuza mu Rwanda bavuga ko bahunze bitewe nuko babona ko igihugu cyabo nta mutekano uhagije gifite, bityo bakaba bahitamo guhunga ngo hato na hato batazahutazwa. kubera umutekano muke iwacu uhari, ibintu bijyanye n'agatotezo n'ibiringo tugezeho, bavuga bati biti umuntu atema ikiringo cy'umukuru w'igihugu cyangwa atari mu mugambwe wiwe, akavuga ko bazomubesa. Ibyo rero turabye ibintu by'akahise bidutera ubwoba, kuko twebwe turabantu bwa mbere twari twarashyitse ku icumu, kuko uyu muntu ugasanga henshi aho abanyagihugu bari rindira none nk'uhoho tubereke si bimwe byanjye, batubwira ubwoba ati n'ubundi jewe nari nasigaye ndi umwe, ubundi ho nibisubira kuba nk'uko bavuga ati yitojeje, kuko bavuga ati turindira yuko ijambo rimwe yitoza gusa. Ubu rero tumaze kumva ati niwe nyine azitoza, nta wundi utari mu muganga wiwe azogira ingorane. Mbere yuko izi mvururu zitangira kugaragara muri iki gihugu, byinshi byagiye bivugwa ahanini birebana n'icyagombaga kuba cyakorwa kugira ngo Burundi bwe kuba bwahura n'ikibazo bifite uyu munsi. Abantu bamwe mu banyapolitike batandukanye, haba bo mu Burundi ndetse no hanze yabwo, bagiye bagira icyo bavuga ku buryo ki amatora yagombye gukorwa mu Burundi. Dutegura Abarundi n'amakungu babe barabimenya hakiri kare, ejo ntibazoze babona umukuru w'igihugu abarembereye ngo arazanye kandidatire, ngo araje kwitoza igira gatatu. Abimenye, abamukikuje abamuhanura bose babimenye, twogira Imana tugasanga ejo aratubeshuje. Nico dushaka yuko atubwira ati mwa Barundi
kora imirimo yindi mwariko jewe sinzokwitoza nitumubwiye ngo amenyeshe yuko azokwitoza kubera hari abahora babisigura ngo hamwe amenyesheje ko azokwitoza ngo hari amabanga atosubira kurangura. Ndatekereza ko tugomba gutegereza uko ibiganiro hagati yabo bizagenda. Sinumva ko ari twe twagira icyo dukora mbere y'uko igihugu bwacyo kigira icyo kibikoraho. Murabizi neza ko amategeko dufite atubuza kuvuga byose. Buri gihugu gikora bigendanye n'amategeko yacyo ndetse n'itegeko nshinga. Ijambo imbonerakure ni rimwe mu magambo ari kugarukwaho cyane mu biri gushyirwa mu majwi y'abashyigikiye inkuru nziza. Ubusanzwe ngo imbonerakure akaba ari nk'icyo twakwita itsinda ry'urubyiruko ribarizwa mu ishyaka riri ku butegetsi aha mu Burundi. Nubwo hari abavuga ko imbonerakure ziri kubahutaza, umwe mu barizwa muri iri tsinda ry'imbonerakure wabeshyuza ayo makuru. Bavuga yuko umuhari w'imbonerakure uri kurisuganya ufise abantu bari hajya hakurya muri Kongo aho bita ikiribahondezi. Twarafashe akanya gakwiriye turabibeshuza ku maradiyo, turabisigura yuko atakamaro inzego z'umutekano dufise iyi saha turazizeye zirimo imigwi yose kandi abarundi isaha barazikenguruka. Biteganijwe ko amatora y'umukuru w'igihugu mu Burundi azaba muri Kamena uyu mwaka, ndetse ngo ibikorwa byo kwiyamamaza bikaba nabyo biteganywa gutangira ku mugaragaro mu kwezi gutaha kwa Gicurasi. Iyi ni Lemigo TV, ngende Justin Kayiranga. Ibyo iby'i Burundi harakoze Justin Kayiranga. Reka none twambuke amazi magari turebe muri Indonesia aho abantu 9 bakatiwe igihano cy'urupfu bazira gukora ubucuruzi bw'ibiyobyabwenge. Iki gihano ariko cyatumye bamwe batangaza ko batemeranya n'abacamanza maze baracyamagana. Ngabonziza Kizima Joera. Imiryango y'abashinjwa gukora ubucuruzi bw'ibiyobyabwenge basubwa nyuma babo bagaragaza agahinda kenshi no guhangayika bikomeye bitewe nuko ababo bafatiwe icyemezo cyo gukatirwa urwo gupfa. Nubwo hariho igitutu mpuzamahanga mu birebana n'igihano cy'urupfu cyahawe abantu 9, ntibibujije ko bazanye ambulance irimo imvi 9 bigaragaza ko biteguye. Abanyanigeriya 4, Abanyaustralia 2, Umunyabrazil 1, Umunyandonesia 1 ndetse n'Umunyafilipine bagomba kwicwa. Umufaransa Serge Atlu w'imyaka 51 nawe wari warakatiwe urwo gupfa ku munota wa nyuma yavanywe ku rutonde rw'abakatiwe urwo gupfa mu gihe ikibazo cye kikigwaho n'ubutabera. Umuvugizi w'ubutabera yatangaje ko naramuka hamwe n'icyaha ko azakatirwa urwo gupfa ari wenyine ndetse ko n'abayobozi batazarindira igihe kirekire. Kuri ubu imisaraba 9 iriho amazina y'abakatiwe urwo gupfa yamaze gukorwa ndetse ikaba yashyizwe ahagaragara. Ahandi havugwa inkuru z'ubutabera ni muri Korea y'Epfo aho kuri wa kabiri urukiko rwemeje ko kapiteni wari utwaye ubwato bwa feri bwaruhamye umwaka ushize bagahitana abantu 300 bahabwa igihano cyo gufungwa burundu. Kapitene Lee Jong-suk wari utwaye ubwato akaba ashinjwa kutubahiriza inshingano ze no kutita ku bintu no ku bantu bikaza kuvamo impanuka yitanye abantu 304 umwaka ushize akaba yarahise akatirwa imyaka 36 mu buroko. Ubwo igihano cya kapiteni cyongerwaga urukiko rukuru rwa Gwangju rwagabanyije igihano ku mejoneri washinjwaga kurangara agakatirwa imyaka 30 y'igifungo, ubu igihano kikaba cyamanutse kugeza ku myaka 10. Urukiko rukaba rwagabanyije igihano ku bandi bashinjwa kugira uruhare mu manuka y'ubwato. Ubu bwato bwa ferry bwari bwuzuye cyane bwarengeje umubare ubwo bagendaga mu mwaka wa 2014 hari mu kwezi kwa 4 mu bantu 304 basize ubuzima, abandi bakaburirwa irengero. 250 muri bo bari abanyeshuri bari mu rugendo shuri. Lee akaba yasabye imbabazi imiryango yabuze ababo ubwo yari akiri mu rukiko avuga ko ataragambiriye kugira uwo yica. Abashinjacyaha bavuga ko ataraburiye abagenzi mu gihe ikibazo kigaragaye bifatwa nk'ubwicanyi. Amashusho yagiye afatwa n'abagenzi ni imwe mu byerekanye uko impanuka yagenze, ibi bikaba byarababaje igihugu cyose. Musoreho gato impanuka y'ubwato bwa feri yabaye mu mpera z'umwaka ushize mu gihugu cya Korea y'Epfo yahitanye abantu bagera kuri 300 ntago ari ku 300 nkuko nari maze kubibabwira. Dusoreze muri Nepal aho nyuma y'iminsi 3 gusa iki gihugu kibasiwe n'umutingito wahitanye abagera ku 4,000 abaturage baho barashinja guverinoma y'iki gihugu kuba ntacyo ibafasha.
abaturage bo mu gihugu cya Nepal baracyababajwe n'amahano aherutse kuba mu gihugu cyabo nk'uko amashusho aturuka muri Kathmandu umurwa mukuru wa Nepal abigaragaza. Bamwe mu baturage barashinja guverinoma kutagira ikibafasha, ariko ku ruhande rw'abayobozi baravuga ko bari gutabaza basaba ubufasha mpuzamahanga. Ibitaro ndetse n'inzu z'uburukiro byaruzuye. Imihanda ituma umuntu yasohoka mu murwa mukuru wa Nepal yose yarangiritse bikomeye. Abaturage bo mu ntara buzuye ubwoba, bakaba bari gukora uko bashoboye ngo bahunge nk'uko bigaragara mu mashusho ya Santosh Kumar. Umwe mu baturage bo muri Nepal aravuga ko bitewe n'ikirere kibi gihari abantu bose bahangayitse, abandi bahungabanye. Abantu bari kwibaza uburyo basubira mu ngo zabo mu mutekano, akaba ariyo mpamvu bose bategereje aha ngo babashe gutaha mu ngo zabo amahoro. Amahanga akaba yatangiye kuzana ubufasha, ubu bakaba bari kuzana ibiribwa, imiti, amashitingi. Amahanga akaba ari gukora ibishoboka byose ngo bafashe uwo murwa wasenyutse. Mu ijoro rya gatatu umubare munini w'abaturage baraye hanze kuko bamwe babuze amazu yabo kuko yasenyutse, abandi bagatinya ko yabasenyukiraho. Ni kuri aya makuru yo mu mahanga rero dusorejeho ayo twari twabateguriye, ariko mbere yo gusohoka muri studio ndabibutsa ingingo z'ingenzi aya makuru yibanzeho. Inzobere mu bya politike ziravuga ko kuba abaturage basaba guhindura itegeko nshinga ari uburenganzira bwabo, cyane cyane iyo babifitiye ishingiro. Naho ikigo cy'igihugu cy'ubuhinzi Rwanda Agriculture Board kiravuga ko guteza imbere ubuhinzi bw'igihingwa cy'ibijumba by'ibara rya orange nk'igihingwa ngandurarugo bizafasha abaturage bo mu bihugu 11 byo ku mugabane wa Afurika gutera imbere ndetse no kugira imirire myiza. Hanze y'u Rwanda mu Burundi kuri wa kabiri wari umunsi wa gatatu w'imyigaragambyo y'abadashyigikiye ko Perezida Pierre Nkurunziza yamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu mu matora y'umwaka wa 2016. Imyigaragambyo yatangiriye mu mujyi wa Bujumbura, ubu none yageze no mu ntara ya Gitega. Agataho Sylvestre Ntibantunganye wigeze kuyobora iki gihugu yasabye Perezida Petero Nkurunziza kutiyamamaza mu rwego rwo kubungabunga amahoro n'umutekano. Muri Nepal ho nyuma y'iminsi 3 iki gihugu kibasiwe n'umutingito, ubu abaturage barashinja ubutegetsi buriho kuba ntacyo bubafasha kugeza ubwo abagera ku 4,000 bahitanywe n'uyu mutingito. Izina rero ry'itsinda ry'abanyamakuru badufashe gutara no gutunganya amakuru ndetse na equipe technique yadufashe ngo amakuru abagereho anoze, tubashimiye kuba mwabanye natwe. Hagati aho ndabarakira kuza komeza kunogerwa na gahunda za Lemigo TV.